Center KSA Road tumpen anti-drug saputhak armu chejengpon. Dolamara Dadhora along National Health Mission Assam Pen Foundation Stone Mati Long Ekisampon. Nagalena Hoikido Rat Pen Pirangkia Mai Kangnipon. Kardom Karbi Prime Dama Birtalong Pen Lisang Pipilar Bon Krupi non Birtang Ton Pen Arjuponik Tha. Pini pai ni pai trok CR ni Phuluni constituency ke Paro Center Dengkimo Pamalong KSA Center Road tumpen drug sapothak chithan chimu mamai padupon. Bangso kachingrum amai long center KSA ro mai phu musing BPNC mai charipon mai long KSA tiripia mai phu Samson teron la pen pinangan KSA long klembang photum chetong dun. Mai chengcheng ko Dengkimo pampen loading thipian armu chejeng ponse drugs kecho horki jun biri kimong ington nang pupu asiki thepen hang tarampon. Maya long kacithan pon non dark center ang kangalong drugs kiri matumapai pat piklumate red zone pusi bikok luputa chithan pon drugs ke chopen imina abang arpu maphanta heno lapen khay phanta kibirang thek ke charli aphanta kana hok thitik pusi chithan pon lapen komatma drugs ke chotum phan ke theklong lute sodak pen KSA pen ingsai pon wek jiputa KSA tiripia maipu Samson teron pen ningje pon langhin pen sarpin punang kilo pirta Dakar Bilo Charlie Song Center Road tumpen anti-drugs awareness program dak Dengkimo pampen hitian procession dam chirui sikedam tang penanganan ni pen ni tum arlor lo pen si birta kelong la sodim long bangke la Dengkimo pam je semet pet la sod area long bang ki thurmio we tum drugs ke chola puson aphaya bang aphiong bat o sila dak bang isi red zone area si ke man po song si theklong Lasini tum pini dak pena bangke isya message ki pije bang ha dak adim amena bangke arjumisa sentar puta chitim chi mase achitim chi dalong jong sia kahin no kam claim rong puta kar biang long ba anong jino dak aposi dak peni tu akke mi message ki pije pha je ke noni prangan kar biari soi jang tu la raki hormu ka pirim re de je phan isya message ke pajir si abirta ke pejir je phan si pini Dengkimo klamalong penili tu kar biang long arad phan mate Assam mate pirthe dang pi phan ke pachini ja phan sing tundai si a rally bi lo so rally long peseli tum ki chu tum phan me so dak pen pin rem lo la pen kar biang long autonomous council kachari tum samela sob thak langdun pe me popu kar biang long district administration tum se tamela dak ki chu tum phan chot kali ke jor tum na kiri ka kuru ka kam claim si nep eting nang et sila tum phan tame jail thap et nai busini tum bangke alang la dak pen so dak pen alang tum phan ka pachini po lasi kebang jilanga por sitame kar bilo Charlie song pen comment tu nesita drugs ke chu along bang ke ni tum che donun thek ke posi nili tum pen ke thek long lo polotang te law and order ke doko ka posi nili tum KSA long ke law and order ari deng ba nili tum bang ke che pari deng une te boy fit sita law and order bang ke doko posi lang tum phani tum nepo hala tum phan hodai po none prang bang ke thek long polotang te la pen nili tum ke kai ke mat ke nep dun veru ne de je posi jasemet pet la soang bong ar sikrung pen ar di chairman kam chiklem ya pan ke kar biang long district administration mate law and order tu masin nitum da so mai long pen tuning ripadi krim pulote penap ke doctor man bang velo engineer ke man bang velo officer ke man bang velo politician ke man bang velo la se hala so hut isya ke phan ke japon ji la so penang sot abang pu tum avidet ji la sila ke generation gaps to kok la so posi drugs ke chunang ni pusi kar bia rada tum phan kar bia riso jang tum ke se tum pen chuning le Pini pai ni pai trok CR ni lakhaing koi rat trok Dwarbagari MSC constituency ke Parlo Dolamara Dadhora long National Health Mission Assam Pen Foundation Stone Mati long eki samajai mek mesen pen ki pachun pon birta niltuma pherangke rangsina be pen birta nangpale Sonsi ke dam tangan ingkan pen difloso Dadhora rat tumake mangsi kachelanga hemnang jipu kachuning riat teng pensi pini local MSC mate education yem Richard tok bi Amina constituency aphan kaching hon pen ahem kikim kerang japhan akimi sub center building mojadar gaon under PM ABHIM scheme pen
Pini Deputy Speaker Numor Momin Penchapahem Puponsi Foundation Stone Mati Long Isomponlo. Bangso penajok si Pini Dathora Rat atum local MAC Mati Education EM Richard Tokbia Phan Kachoro Pajirpon. Lapen 17 number LAC MLA Pansitame Rat atum Kachoro Pajirpon. Lapen Lapuson Rada Pan BJP Sarkar Pen Rada Kisung Chini Si Dolamara Rada Panta Tingni ne Pin Pen Pini Ang Tekna Paklanglo. Lasi Karbi Anglong Kecari Bom Abangpu, Karbi Anglong Autonomous Council, ACEM Dr. Tuliram Ronghang Kimata Kimia Joinelo, Lapuan Karbi Anglong Kaching Turki Pusi, Radatum Kachoro Pajirpon, Lapen Difluso Dadhora Rat Kedam Kewang Atowar Sitame, Hithi Roya Pi Lote, Tender Kolpo Lapenke, RCC Adolong Sitame, Tender Kolpo Pusi Ratatengno, MLA Pen Clardak Pen Pachini Pon, Lapen Long Eke Somaja Megalong, Medical EM Surgery Rong Parsitame, Nangjitong Dunsi Radapan Jumisen Alam Thanteka. Bangso Mailong Duar Bagori VDC Chairman Sarkoy Rongphar Lapen Dolomara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Chetong Dun Lapen Dolomara Long Ongdung BJP Workers Tum Chetong Dunsi Mai RDP Dun Dolomara Malasi Amar Dadhara Karne Ami Yate eta Sub Center Foundation Stone Lay Korilu 52 lakhsor Yate Thakibo Narsor Quarter Thakibo eta CHO Community Health Officer their quarter Thakibo আৰু OPD building থাকিব তাতে ইমিউনাইজেশন হ'ব ভ্যাকসিন দিবলৈ কাৰণে ল্যাবৰেটৰী লেবাৰ ৰুম থাকিব আৰু এই গুটেখিনি সুবিধা আমাৰ এই একদম ৰিমোট এৰিয়াত মোদীজি ভিজন আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভিজন তাকলে আমি হেলথ সেক্টৰটো উঠাবলৈ কাম কৰি আছো কাৰ্বি আংলং তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত বহুত আগভাগ লৈছে আৰু আমাৰ EM Sujo Rongphar Dangoria, dynamic leader, Karbi Anglong Autonomous Council, তেওঁৰ দিনত বহুত ভাল কাম এতিয়া আমাৰ আহিছে লাহে লাহে আৰু বহুত স্পিডত আমি কাম কৰিছো উইদিন 6 মান্থছত আমি কাম কৰিব বিচাৰিছো লোকেল MSc এডুকেশ্যন EM আছে তেওঁক দায়িত্ব দিছো এইবিলাক চাই চিটি কামবিলাক আগবঢ়াব আৰু ময়ো আহিম আৰু EM ডাঙৰীয়াও আহিব আমি এইবিলাকত এইবাৰ কামবিলাক হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমি কাম দিলো মানে ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰিলে মানে আমাৰ কাম শেষ তেনেকা নহয় কামটো হৈ পেলে কমপ্লিট হৈ যেতিয়ালৈকে মানুহে সুবিধা নাপায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু হেতুৰ পিছতো কেনেকুৱা ফাংচন হৈ আছে হেতু আমি চাব লাগিব আগতে কি হয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত পাব্লিকক দুখীয়া মানুহবিলাকক হেল্প কৰিবলৈ কাৰণে কোনো চৰকাৰৰ লিডাৰবিলাকে কাম নকৰে কিন্তু আমাৰ দিনত আমি জংগলে পাহাৰে ভয় আমি গোটেই বুকা পানী ফালি পেলে গৈছো আমি ট্ৰাক লৈ পেলে হলেও গৈছো কেলে these poor people should get benefit so far 75 years আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিছতো ইমান ব্যাকওয়ার্ড হৈ থাকাটো আজি আমাৰে লাজ লাগে সেইকাৰণে আমি যিমান স্পিডত কাম কৰিব কৰিছে কিন্তু আগৰ MLA বিলাক কাম নকৰাৰ কাৰণে এটা বহুত কষ্ট আমি কৰি গৈ আছে 40% কাম হৈছে আৰু 60% কাম আছে এই কাম নোহোৱা মানুহবিলাকে বেয়া পায় আমাৰ ফালে হোৱা নাই কিন্তু এটা লিমিটেড টাইমত লিমিটেড ৰিসোৰ্সত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াহে আমি কাম কৰিব পাৰে গতিকে সব কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে ইট ইজ এ গুড নিউজ ফৰ the people of this Dadhora so they are getting a ray of hope so they will get a good health sector to PM Bhim যেটো অভিযানত আমি আৰম্ভ কৰিছো সেই অভিযানটো আৰু আগবঢ়াই গৈ থাকিম কন্টিনিউয়াসলি যেতিয়ালৈকে আমি ৰাজনীতিত থাকিব পলিটিক্সত থাকিব তেতিয়ালৈকে tirelessly will work for our poor people recruitment enelang si doctor recruitment and ei pulutang te endera philu posi ako Karbi Anglong phan laan doctor na pathaji sonedi posi doctor shortages ke dulang itum dak total pu is Karbi Anglong apart kono 19 doctor shortage lang West Karbi Anglong bang 21 doctor shortages dolang la hadi la si doctor itum council pe pome pine de joni masi pachitang mendela hala 1 year isi promotion ke bang tum han dio la bang people pinan ta bang phoe na pi la so posi ke thak poning kan si po tum jam ni diti stamel la non recruitment and po doctor la PSC me recruitment me di ho acha replacement la non la ke la NHM tum si claim po so bang dudong sa kapre job long tam yulu po so di ma Borjan MSC constituency Nagalena hoyarat pherangke amai kang nipon jasimet pinaan ahoi ki dorat apan longli chojor lapu pinaan ke theke dingatum akoi ki pie puthak pherangke amai pen clardak alamboy ki pipon Nagaland ahoy ke dorat apan longli jor etpa koi ki pike ahokali ladak mithang karbia khayang bongatumta ki chok chetu athema bongrung arong longathar mentiso singkiling arong balijan Longle ke jor lokpe si hembrit gari motor kachinam ke ahokpet alam ke kali pusi pherang ke amai kangni ponhut kardak pen lamkar tipon tangde Nagalena hoy ke dorat pen pherang ke amai kangni pon alam thele angton pen arju ponsina pilo la jitu
non duboma area lomla solati poni pa area ke leadership abe karbitum leadership abe thek dala neli tum se arja verchor solom area ke leadership kabe nai kiduk ter dak khotkhoti bazar lahorejan bazar long dum kek hanru lahai non solar tbg adong khok lompe na han ka churi tu nangi jutto jortum saite hala tum neli tum hase nang lang from lo men ti sopen chenglok je asap mu chora karbi tumbang abodar karbi a local domang pipot do clip ma nili tum hase daur lo je la tum tong tangka choendun plak lo ma mate la tum ke council ke understanding do dun kok man tum ki duk tum hanang hotai kok lo ma pu ai su non nili tum local lang bong sikla longle jor lo no doubt capital punishment pino mati longle ki jor nili phasi pino siben kuri wa no masi longle ki jor ngai akal pritma la so long nili tum ki at kang tum ke longle jor lo border sort of jor lo inquiry permit no jor lo Apen we are ready to debate with the autonomous council one by one regarding this land selling and all. Nilitum autonomous council ake hoy secretary penchenglo pa aero SOSK mondol a land and revenue em penchenglo katu kabi penta 1 to 1 table long kang ni ben si debate ma close room long mate open non son nang litum long media long public long wang penchi than dak pensi masi long le ko ansi jol alam नीली तुम खटखटिया सर लाहौरीजान सर जब से को मान ने आगारी ठेपो के नाम बोलोते मान ने जब से प्रॉब्लम तो बोलोते वांगो नीली तुम हन मुंगरी आरतीया मारी नीली मेन के मोलेंटेरन नाने लोंगले की जोर दो माला सो माइकलाल है लाम निंगिर है दामो चिथा चेक दाम काम के चिथान एपनो किसुमाना काम के आथे पिरथि लोंग वांगलोते इसी अशोक दोमते होदी जने साकुरी लोंग ले कोस्ता ने हेम रेड गाड़ी घोड़ा चिक्की में तुम एवरीवन लगे नेली तुम बुडे कर मा चोक नना काय के चोकलेम रेम Nijang Karbi Anglong Kheronia Towar Krong Thom Jengkha Kedama Towar Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Petrol Pamakimi Ingpipon Tanglo Karbi Anglong Autonomous Council Pen Nijang Karbi Anglong Along Petrol Pump Long Pho Adimakimi Kaselam Ponje Phan Sideng Ponpu Labangso a petrol pump laki Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Hindustan Petroleum Corporation Limited atum angbong Lamdon Chetoksi Tangka Kilong Antami Karbi Anglong Autonomous Council atum Midu Longdun Poputa CEM pen Pherangki atum aphan Pachinidon Pini Labangso petrol pump Kangpu Ponalong Kachetongdun 20 by Thalangso MLA Rup Singh Teron Team Karbi Anglong Lapen Pinaan Development Board Chairman atum Chetongdun Jurikin Deng pen advertisu nangkilo birta Autonomous Council pen si Lamdon ke chetong cengke cengsi non hamren petrol pump aprang kita pari boy thalang su petrol pump kola pukir yang mungkin kita petrol pump lapen dipu petrol pump aprang kita tak lahai yang mungkin Karbi Anglong Autonomous Council pen revenue long de non bangge si Lamdon chetok lo ala etum chief general manager pen li chinggi lo Delhi phong meeting dulu, Guwahati phong meeting dulu, Dipu meeting nang dulu. Je Karbi Anglong yang si petrol pump biji pulang ditung Karbi Anglong Autonomous Council pen silong ni nang. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen isi agreement do nangji. Dak ko an na kenang. Ladakin tum phat nak pilih. Say for example, for yang si ciklu yang si 4,000 liter yang si sell pulang te 85,000 itu Karbi Anglong Autonomous Council pen lagi. Jong si 10,000 liter jong si tumhan ang kilo pulang te itu price ulas bagat tangka ke itu make Karbi Anglong Autonomous Council ke ulas bagat kai kita me review long lasi lahai asai ke dengge phanse pini Karbi Anglong Autonomous Council pe nikan ini laso alang tu me chiki phanben pini ke long podem ge impono da khironi lo lapen ke Nomati konsensi Mahamaya konsensi lapen ke Singhason jadi ibu konsensi longi ibu konsensi ini bangke longpo konsensi bangke dak bini petrol pump centralis Non malam sopor pan bir tamu ing toponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Puthot bir talong wang thulo
Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency ke parlo Lakhahini Dolamara Bapuram tok bi arong mate Guru Kengri Hemphu Lokimon English High School along si ke Chengsi Ashrama Parman Lokimon aron pen asatlang ang Tekilik padoponlo Labang so asatlang along satlang kitok dun riso e jang atum pangrumpet bang chok si kebra plietum satlang kitok chepate dun Lason thak si second ashrama Parman ke japralang so Lokimon ashram along ri along si Saplang ang Tekilik padoponlo. Third ashram Parman ke Kokila Lokimon ashram along rialongsi Kilik padoponlo. Lapen thu. Fourth ashram Parman ke Bolongkomaji Rongnogor along rialongsi Kilik padoponlo. Lapen labang so saplang ang Tekki non ke bangji karchua mai hutsi ang Tek paklang ponji busi perang kya thengno nang pachinidon. Dwarbaguri pen rangsina report Kat News. Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency dak Lakhahini Dolamara Bapuram Tokbi mate dak Lokimon Ashram along sinili non nang ka homre iglo nasi labangso arong long pini nile tum karjulong ateng pate Lokimon aron pena dak jasemet la Lokimon aron ariso yang atum phan salang en ponbon posinili tum arjuponong la silabangso ading long nile tum dak nang ka homre pen dak ekethek long teng pate la dak Lokimon Hemphu Lokimon English High School laban ME School long sila dak non matke sanlak en ponbom no la kang pen sejak ketong la pen aphai bangke itu do la pen absent bangke nai alang gidi te lason thak tha salang aning kan lang sami lason teng ponbom mi la puson kachik sek pondoluma penenga sengkan si kecheng lang nil tum la si Lokimon songkho ahin pena ping khap pen bangke penenga sengkan phan bangsi tum chepare pon cholang la si mo ke bang jilang along bangke mo la bangso karcho mai executive mai hot kaching mai hot tan si chepare pon thuji kalang gidi tadi la bangsola pini sadang ke tok tum la Charlie Osomar side la puson gidi kalang gidi ante la kicheng sila anong e la puson ta ke pathik pon la puson duma do la bangso anong e bangke nil tum la Lokimon songkho along engineer group tum si la bangso nong e ke pathik pon do tong dun ma sila sosai nang ke klempon ke dampon aprang siri su yang ci roma ci manta ningarong piglo la pen labang sosai long kacerap kacetudun abang fu abang fitum hantami ningat long pen choro si pini ni nang cetong dun asopot bangke lalo je alang itum ke deng pon labang so sablang ke lalo je Lokimon aron arara tum samiri su yang non githurmi tum same mesen pen labang suaron kecari pon thekje phan non pining pen non ke bang jilang aningkan angbong asam thok taksi monikan complex tami uwi tum tami kecari kecalon pon thekje phan ke tok ke lang na penas comment tu aningkan pen si Lokimon aron ke cheng mal haya phurkimo kitini pon thekber je phan pini ni tum labang su riso yang chingrong pen chingwai pen aso sai bang pi deng pon lo Niliman ki klarkan tipin rong ke rong han het sing na Lokimon advan pen siga la pen pini Lokimon ron asalang ketok penang ni pini kon ningrong do pini he nikai ki mission mate son kapolo puji momo ta kachini ji phan pen pini pinangan nili ningarong lon la pen nili theki desata mera sa salang lo nili chipidun lo la pen ningarong pigan lo labang so salang ketok penang ni pini yun derji panang ni thek long son thek long do ma masap so ke hop kido aeroplan teron pipu mali ko solo labang so jana tok pen ke salang ketok pen ke masap o hop misen pen de andeng cepa manu panang kachi thek long son thek long ma masap sap thek long gadi te la so salang ketok penang ni ngarong pik lo Pai ni phai truck Surinira inkoira ke thom arni Dwarbaguri constituency ke parlo manja jorlep teron sorgari gangbura ke parlo lumjongkro arong along 6 schedule aputhak chirok tok amai ke padupon birta Kat News asa hemalong birta nangle Chethan dam me MP kilik nangte bokbom apor hut APHLC Thansari constituency manja jorlep teron sorgari gangbura ke parlo lumjongkro arong along 6 schedule aputhak chirok tok amai padolu Bangso mai Francis Ingtia hin pensi mai chari ponsi aluhia man pen APHLC Thansaria ro mai pu Mohan Singh Tokbi dun mai pu Jirsong Katham rongasar Lumjong Kro pen borsing teronatum benan pata penang an abang pu bang piatum chetong dunsi chethan chimum pedopon sam jin pen patun pon thek lo ni tu
lasi rat phanda choropik lo lasan por hut nang cherap nang chitu dun the pot nili hi pen kuti dhanyabad paje lo rat phan le pen non kewang jita don MP election ta te bok hello sar jay ka thar phantini tum ongdung abut pensi pahai pu pusi ni tum chisiglo rat tum ta chisiglo le pen karbiang long east west pen dima sa rat tum ta chisig ding lo lasi nga tum phanta choro lo media court tum phanta pen non ni kaninge kangtung la son do ba pachini ingtung dolang labangke karbiang long pen Meghalaya isu a border la sa alam le mane ako sulu sodak gotukok pusar julong lasi nili aprang da pulo ada karbiang long pen Meghalaya border bangke dak bangke bandit dispur avi nili barbar ta pachini biglo ladake aprang 1951 Central Survey of India la tumsi sab border ta banai tegang la do ladak permanent pillar do lapen ke natural boundary do ladake khang dispur ave lapen nitum give and take policy bang nitum aprang banda pulo chikroin tikhe labang ke rat tumta pulo karbiang long is west rat lapen dima sa rat tumta pulo lagis give and take policy bang ke nitum bang ke chikroin tikhe kusi paklang dak lo aprang benta lapen non team karbiang long tum mane ladak border jitu non soluso dak dolilo ladak ta natum failure complete failure natum damde latum rat tum koptiba ki sung kon ki sung lahai kerap dan jikali mane non tu ta damde pusi rat tum ram deng lo danil tum na che thek long bangke misen met la pen rong asor agang brapen danglok kadu ave rab do antame thik pluk sidola la pen non kewang MP election bangke chiphai pon vek nang pusi chiphai pon vek nang pu pusi niletum jasemet pet chengwai ponlo athema labang so MP election jong si iltum chiphai thekhe pulotang te iltum det longri kacherai kom abangke anso sesi pa phibom po athe non iltum thekdam long lo akaprek a project amen pen iltum han longli nang thibom lo ilitum jaisar tamen nang than bom lo ilitum det kacherai ji pulotang te longli kachi jor akam kali ilitum longli kachirai kom ja phansi ilitum claim nang ji posi nang than bom ti rasila soteng si niltum claim pon bom lo longli kachirai kom ja phan la pen state kache palong ji labang so kache song long si jaisara along se kai ke tame arjap dum thepo si pini dagrong thilu apias along doan voters atum tame kathar sa long si thir kluk pen arjap dum thiblo karbiang long bubum bom lo lasi non mangke non APSC atum mansi nitum rongke pura support lo nabenge kai ta party pawang nang sita hedi bangdi puni tum pune awang nang sita ni tum la APSC phanke ni tum ning si thelo apang yes si kai tu intang piklo da kuna mana ta tene bang nang phasi jolo nda nang ke indu work lo la tum ki chokche na si non bang ke ni tum APSC lo si kachi thap dung lo dan ang kleng sia lang li tak bi sangu sar ta apan jai ka thar sar ban first pa hai po lang ni pan next bang ke alang li tak bi sangu pan si long live 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 jai ka thar long live long live long live jai ka thar long live long live long live no namaste glory Pini Karbi Prime Time Birta Bangkila Pansikang Tan Poniklau Domi Thakme Korbak Thu